abasoga kulwabusoga anti oba tulatulina ime oluvannyuma lw'okubanga maama otulamusaako nga otweyandulira olunaku lwaleero eno ni episode yaffe ey'okubiri omwaka guno bukyanga gutandika otakoba oti mwanteesaakwira eno ni episode ey'okubiri mu program ekigangu ekitambuzibwa ife ababasoga community UAE. Olwaleero bwoyidiire nga tulina byetwandiza okwogerako oba okwongera okuyitaaniyako ng'abasoga olowooza biki byetwandyeresiisa nga ife abasoga okubona nga ate obusoga tubutwala mu buntungi biki byetwandyeresiisa ife ng'abasoga byetwandyeresiiza nga ife ndowooza oba kyembenkobe kati nga ife ababusoga community kyetujja osooka okwetolamu n'entondo ennyabo buli lwe tunaabanga tulina entondo n'okwegemera tujja kujja mu maiso ennyabo ensonga ey'okubiri okusigala nga tutawalala emikono mu buli mbeera donadoona eddiidde okusigala nga tutambulira walala nga ababusoga community kidda tuyambako okusigala nga tujja mu maiso walala n'okwesoni w'ebyabita kuba buli lw'olemera ku byabita tusobola kujja mu maiso so kati mbeire nsaba guno omwaka gwe twatandisa alhamdulillah Allah atusobozeisa ebyabita tubireke bibe nga byabita tutandiike ebiyaka kale maama awe bale kuteesa program ekigangu basoga community mlikinge musharinge mupostinge banna buli woyagana omusogo otabuuza otandikirawo woyagana omusogo otabuuza tandikirawo mulinda kyo okutufollowinga mulinda kyo okulikinga ku TikTok mutuwe bu likes oba mutwegaite obungi bw'abantu na buli kimu okuba nga kitambula bulungi era n'enkulaakulana ennyo so bona tubeetaaga buli musoga gyali baida tutambulire walala kubeera ife twaniriza buli aida tuba tumwaniriza kuba busoga community ndigule ndigidonadoona ndigule kale bona tubakoowoola basobola okwida okutwegaitako tutambulire walala tweyanziza tuli mu program ekigangu gye tulitambulira ku mpolampola maama era nkwirire mu program ekigangu abataka muri mutyaye sangaire baba mwisuka olwaido aifa amasanuka chawoiremu ati era omwa batkobaira kijja kuwamu era kyamaza kyakola kitya kusubirwa nabaire nsiramani so mama mu program ekigangu abaana chawoiremu buwe kyoyinza okubakoba okimulundi abasoga abali eyo buli lwe muwulira nti eriyo akakola akekuusaako abasoga ekyamazima musobwa bingi kyeyapasoni anti babali mukuseeyeeya aye nze ndibakowoola next time nidyawo omukola oguli kwiraku tujja kuba ni anniversary lwe twegaita twakola obusoga association eno awo nenda kiweemu mwena abasubirwa igulo kwolwo kijawamba aye nga nze nasiimye mwenteekateeka yabaire mantarahaba yabaire massive olundi mwidanga ezakutegekera abantu edira mudali 50 dongo anti ensawo tidagayaga kali twalemereirwa kale banange tukatambuza program ekigangu mama ambaire n'obubuuzo bwange bwereeza okubuuzaamu olwaleero mu program ekigangu olwaleero episode yaffe ey'okubiri biki byolowooza nti byetwandyeresiisa nga ife abasoga okuba nga tutambuza obusoga batwala obusoga mu maiso nga tweresiisa oba nga tubingiza byetwandyeresiisa ebintu bya mirundi oti 3 ekintu ekisookera erala twerese obukyayi okwogera eno neno ekintu ekyo kibi ekisingira erala ki obubi kubanga ojja kwogera ninze oyogere noole ebigambo nze boobimpaire tibwenidde okubiwoowondi n'olwensonga eyo twege okwogera ne bannaffe obulungi twege okuba awalala oba mu bubi oba mu bulungi kubanga wazira nsonga etawaawo ekintu ekyokubiri twendeze bw'oyendeza mwino ofuna emikisa ate busoga yakuba walala yendeza mwino busoga ekole ki
kubanga ne baba fite abazinga kyatwendeza era okusingira ddala obusoga buli musoga yendeza mwine abasoga tuzira fitina abasoga oyenda mwino wa bwalya weno ye tutwenda ngeri eyo yakwira eno ate gundi akoze ati bana tube walala era nze nkoola abasoga naddala abaana abato onze ebigambo byange emisemba ino ku baana abakaali abato mwenge okwendagana ate bw'oba olina omuntu mwino mutegeera akutegeere eyo n'ensonga enkulu gyeniza okusimba kuyisira kubanga ife wano mu Basoga community ensonga dibaawo tidiro baayetwidde okudigondoola era twayira walala buli kiseera sano lw'ensonga eyo neyanziza maama okunkyazaako wano kale maama niwe asinza asobola okwida owundi aloba yakuba tumekupegano mujatesaki naye otuwaire obugambo obulungi obuli bwomyoyo ndowooza muwulire omukairaako byaki twerekereze okuba nga osatuula eno n'eno tegeera biki byolina okwogera nti kino bwe nkyogera n'igundi ninkimukoba kino kiniiza kino kyawula oba kino kigayita ndala yonka maama tumirako abali eyo abali kubona abasoga abali eyo walla naddala abali ekyaddondo abantu abali Kawanda naddala makabwewake wange tumira ku mwana wange Shabani omukulu mwene mukwano gwa Baasi amwidi bwendogerako alina mutabani wange ali Amerikayo ajja kunoonya akasente kutumirako Abdallah nsaba Allah akuwe yosinga okwenda akutere mubaraka natumira ku mwala wange Nakamate Smini natumira ku bakabaana bange natumira ku baidukulu bange mama ngo omulungi ekamuli ebugabula Joy wulira olamwisa aliba nange ntumira ku mwami Mugabi iganga mwani Nazali gangaawo olamwisa eno yo tuwangalira mu Basoga era tuli bulungi ne Basoga banaife so tuwendeza akabi bwe mutwenda bwe tubenda onone gwendi naye wano andi okumpi nicheya radio w'ekintu kino nakitembeeta era amayina ge bamweta Morini Lugero mugabula nkonko nibwonsala omusayifu lugabula bwerere okutola kwabagabula nesimbamu abekigulu banesimbamu bampugira kububi yaita kunsobola abekigulu wena tubalamwisa abebuna tubalamwisa mwena abebuwenga osala tulamwisa mukwano gwange kale mama webale kuteesa webale kuida eno ni program ekigangu wote abatu tubwe tuba twacha chancha twaiza obusoga wala tugezaako okuba nga tuzimba obusoga tuleke buzimbira wakayonka aye neno yona twasala okuba nga tutambula nabo mpaka program ekigangu tulamusa ku mugani ono baba sangayo okubona mama obairo otya program ekigangu ife tuli Basoga kulwa Busoga ate twenda abantu kale namusaku abali tubona balamusizaako bannyabo ne basevo enyabo bano ni nabo mu bantu abatutegekera ekyemisana kye twalinako genda ovya pate era iwali nange olina birthday pate olina emikolo ng'ozira muntu ajja kufumbira ni kuono mwene ono ye mukufumba alaso ono ni madam chef waife wa Basoga community waire nga ti Musoga aye alikitundu kwife kuba omwami ati amanife oba akoba Lusoga aye no Rachel bwena buto wafuka Musoga oteyibala mutalo meeting ya imwe tulikwera busaku tusangalira okubona baba oliyo owayirimbi oliyo sabo ndiyo nyabo njawano uno kubona baba ngale abasanga kulwa Busoga nga bulido mwisuko olwaido zabala na abana mama tuli mu program ekigangu nga eno episode ya kubiri era nga okuva 2026 we yatandika nga ndi wano ne moderator waife ewalala ne n'Abasoga banaife bona era nga bulido tuba ku Dubai Chambers era nga mutubona mutubaawo ekigango kyaife buli lwa Sunday era mutuboneranga irala kimuwanga gye muli mwidanga twalomba Olusoga ewalala n'okuba nti sobola okutwala Obusoga mu maiso ndoza muri kukibona batweyaga mutwala omukisa guno okwisuusa y'Abasoga abagiire mu kwaniriza omwaka
nekidigido ekyaterekebwa baganda Busoga diaspora ndibana mwisukeyo mwebale kufuula Busoga ekintu ekyendawulo n'abalonze mwisuke ngayo bana mutatuleka ngayo mwidanga tubaawo oli Musoga oli Mutoro oli Munyankole onona kyoli tukwete obeewo mama ndowooza obugamu bwange butono wabula mbaisuusayo mwena mwebale by'akoze nga ntumira ku yena ali okulwa Busoga ndi webale kati mu program ekigango olunaku olwaleero enyabo olowooza baba biki bye twandyeresinze omwaka guno okubona nga twongera okuzimba ebintu ekintu kino oba okubona nga tutwala Obusoga mu buntongi bitwalesa omwaka guno mu byo ndowooza kulowooza nti tusobola okulwanagana mu kulwanagana nekiba kitegeeza nti nze moderator bw'oba ng'olina kyonsinga ninaatawombeera kati eyo kyetwalese nti endoga enakunnekoba nti enfutwa bwe twerekereza ebintu tino ebi tudda kuzimbagana ndenda kuba n'omukisa ogumpe ate awo omuntu wakuwa omukisa tutegeeza nti aba etagwenda asobola okuba nga beera agwenda nga kyalina okola n'ekyo okuba nga yena lwongera ku Busoga ekindi n'okuba nti twongera okuba nti tweresa overspending maana amazima gali nti ebiri abindi tantebeire mwaka mwangu kubanga okuspendinga sente ojokwagala mwaka gujyokuwaku ng'oliso ozira kyokoze so tulinge mu expenditures defe tukendezeeku ebyo 26 tuyale gube gw'amaanyi okusinga ku 25 wegubaire era tusobole okugutambuza tusobole okuba nga tukola ebintu bingi nga community ebe tujja okweresa n'okukoba nti twerese ebintu by'okuba nti mulini wabatakoze nze tijjakola ndi ate basi wabataidye tijja kubaawo bana bintu byeffe byona olwaleero ninza okuba ndi mu ofiisi nga edo tijja kubaamu so kitegeeza kitugasa fena nga Abasoga okuba tutambulira walala so mbasaba okuba nti tweresa ebyakoba nti gundibwa nimwene kintu kino ekintu kyaife Basoga era tutambulire walala era nga byona mbasaba okwisania n'amaani ate nga Basoga kulwa Busoga tugemere walala tujje mu maiso mpaka mu buntongi era omukodi n'ekindi kyenje okumalizayo nakyo kino ekigango kyaife kuzira ku Lukomera mwe bomuntu wano tutule wano twita twafuna mu vibe yona na joli tukikolerera kuyida kubaawo ekigango kyefena fena mwire mubeewo tutambulire walala tusobola okuba nga twongera okuba nga tugemagana mu mbeera yona mama Sabula lero bidia bisana kwa sabula lero bisana go Oyo sawa bulu fight hard Mama mzina kwa Sabla Obnawa ogaweleza bawa ago program ekigango bakagwa idakusaida program ekigango mwe tuli kuwomera olunaku olwaleero bakagwa
tusangaire okubona nakusanga azinzaira vibe nga y'amaanyi olwaleero ki lero faigo batandika n'amaanyi ayo okuweerako awo mudesi ki ekikusanwisa olwaleero baganda bantu wano nga bangi yesebo ate nga bona babona vibe esitwike bona mwene wenkulizeeko nti wabula nkano wano oli haayi ndikuwulira yakubalo dini fight hard kale tuli mu episode yaffe ey'okubiri mu program ekigangu olowooza biti byetwandyeresiza okubona nga tutwala obusonga mu maiso byetwandyeresiza yes tutwenene kulwa kino kino tutwenene tusobole okutwala obusonga mu maiso ndowooza ali abantu abeebuzaabuza ekyo kituufu kiriyo bidi bulungi nti wano Dubai kituufu time kikyangwa eri abakola ki abeebuzaabuza ndowooza tufiisengayo okwakaire ofuyo kuba abantu abasinga bafuna ofu ku sande tufiisawo okwakaire wano tubaawo ndowooza 2 hours ida wano olundi n'obutawera wano tukuŋŋaane nzenako baabantu bwe tukuŋŋaana nga tuli walala tuli mu kulisaya mpulira abakukyanga bakuba nti bw'omukuŋŋaanirako ti omukama waaba kituufu so zena kasani bwe tukuŋŋaana era mba nerekereza zena tegeza nerekereza time yange nze ndi wa delivery oba oliawo gyewandirambairemu okulambala oba okukola nsano omuntu waawo azimba nkuze bwoda bwange butaano okitegeere anerekereza kulwa busoga nti mu kigango twerekerezengayo ku katime tukuŋŋaane tuwulize n'ebintu byetuteesaaku wano tubona obusoga mu maiso kuba ebintu bino byafenafena tebya muntu kinoomu kale bakagwa ndowooza muwulire Ssaabavulu Ssaabategesi akobye nti tuwege okwerekereza omwaka guno ekigambo okwerekereza kitubeemu nga ife abasoga otegeere nti leero lwasande tulina program ekigangu leka nje nteese kuba zena kinumirwa ino okuba nga buli lunaku ndi n'iddiini gwendi kutwala ku interview kijja kunumirwa ino buli kaseera nga ndi kubona every episode ogibona mu baasi ogibona mu bigi mbe niwaali eyo wa silent majority olwaleero luno ndogambo ddiini omupaire akagambo akawumwiro olwaleero ensonga edde okwebuzaabuza tuli bize banafenafena tuli bize aye olwabusoga otwasalawo nti tuwire walala tulekerawo okwebuzaabuza tusobole okuba nga tutambula nga tutambulira walala tusobole okuzimba obusoga oba okutwala obusoga mu buntu bidi buno yasembereira so bakagwa ndowooza n'olwobugambo obwo nze nongera okubakoowoola mu episode ey'okusatu ndidi nti tulijja kuyinduza wano abasoga mwena omuli eyo Fatuma silent majority eyo giridinge twiremu tukole ekintu nga bwe kyali kumukuzigula ogwawa twabanga bangi okusinga ku wano ate nga nviire kuba abasoga community program eno teyakolebwa nti yakuba nti yaife basoga fenka aye tuli basoga ate abannayuganda kale nkowoola abantu nga ntandikira ku basoga abaganda abatooro oyinza okuba oli eyo ng'olina kyewandiyenza okutangaaza mu bankuba kyeyo aye ng'ozira platform gy'osobola kukola ki gy'osobola kubaako kale ife tukwesa wano mu program ekigangu kubanga ekigangu kyakuyunga kuteeseza walala abantu fenafena tubakoowa mwena tubakoowola mwide mu program yaffe ekigangu ekitambuzibwa abasoga otati otinza tiri musoga mbe ife abasoga tuli bantu b'abantu tuli bantu basanufu era nga bwoli kubona abantu bali kuneenya kale wena ido sanukira ku walani banaife okiwulira ekintu ekyo woyo obisana golwaleero wewe sabula atandike tata lekan haya suda mashirai we wasilamu continue Alhaji sabula abamaliye
misinga bana kino kikambwe yali kunamubuza aya tuje baba sangaira okubona amani nga manjoro alero ki okali mu muyago ogolwaino nenkola mpyaka yeseba atenga tenendo okubategeeza abasomuli eyo eisano ibali amwede ate ife abasoga tuli basana buli kiseera kyetunamalanga tuli kumiga tuba tuli kukairika kutikanya akabiri kange nina okulwanisa obukaire ni wa myaka 4+ aye nga woninga ku ndi 25 nomwaliisa amalusi yeseba alhaji olwalero mu program ekigangu baba bikyolooza byetwandyeresiza okubona nga twali obusoga mu buntongi ekisookerwa kuteeza ensonga nnyingi ezisobola okweresa twala obusoga wangulu ate ekintu ekisooka kyeno nga ife abasoga kutegeera kikitwenda era ife abasoga kutegeera obusoga niki nga tukali kukola kintu kyonna nga tukali kukola kintu kyonna tutegeera tuti tetulina kubaamu divisions tubenga tuyisatulala nga abasoga nga tuli kirala nga ekizibu ekibanga kimbyewondi kya busoga kigema buli omu musoga yena okusobola okubona nga tukitambuza era tukimalawo n'obusoga esobola okufunamu tuweemu okwetematema kwegamba tube ekisala n'emale abantu bonna oba ebintu byonna byonna ebyetematema nibanga tubiri united tuwaba kyegayitibwako bwe tuba tuli kwenda okusesetuka okuva ku levo yetuliku tuyigirize tutambule tube kirala ate ekintu ekindi ngenda ife abasoga twetoolemu endowooza eyeira tuyigirize ntisaawa bino ensi yasesetuka tuli mu muzungu tayeta partnership ensi yasesetuka okuva wetwali tugitegeereire tuli ku nkola ya mutimbagano tuyigirize fena kati tekinologi alijja mu maiso munsi fena yetube tukozese obusoga buve mu buntongi ekira kintu kindi kyona naye nga tusosowayiza obuwangwa bwaife kinda tukolera kale baba mu bigambo bibiri nga bwoyogaire otyo mbaire nkusaba onkowoolera abali eyo aba silent majority bona bakoba oti bino byetukola bibagama ndakowoola abeyeta ba silent majority nyabo omuwologoma Fatuma okuva mu mayuga eyo iwe president wa ba silent majority ikukakasa nti ekyokola kyabwerere omwaka guno 2026 vayo gyoli ng'omuli kweta mu silent majority kiyamba imwe okukulankulanya busoga singa mwida twaba awalala fena twasobola okuba nga tuwenda twena tugaita busoga tutakweta twali ekira kyamaanyi n'okutoolako ikowoola buli ali eyo gyali abali mu busoga diaspora baite batwegaiteko abali mu basoga nsente baite batwegaiteko nakowoola abali mu European countries baide batwegaiteko abali mu USA batwegaiteko tuboneke nga platform yaife ejenga egaziwa okusingawo omusoga ali mu UAE oba mu Middle East ayogera cyane omusaga ali mu USA ate tukozesa emitimbagano gino gye tulina tutuuke ku ekyo kye twenda oba twenda oba tetwenda ensi yamala okukyuka buti ebintu ebiriwo bye tutambulireko so tukozese TikTok bulungi tukozese Instagram bulungi buli kimu tukikozese bulungi tuboneke nga busoga tukituusa ku buntongi kale sebo tweyanziza sebo webale kuida program ekigangu banange mweyongere okutubona mweyongere okutubuliriza tetwakala okutwala obusoga mu maiso nga tuwangalire eno buswika madi ife tuli omwana yatukobera kwa tuli ya buroni era eno gye twakakasa gye twasigala okuba nga tutambuza obusoga oba obwakya bazinga nga tubutwala mu maiso so bakagwa mwabali eyo abatubona ababona program ekigangu etambuzibwa ife abasoga bene nibo boli muganda muka comment section yawo tikulobera commentinga
osobola one osobola okutuwa ngokali ku commentinga ku mulamwa gwe tuli kwogera ko lwalero osobola okutuwayo omulamwa oba osobola okutukoba mu kubiki byetwandikyusiza mu biki byetwandyongaire mu bino nongo byetwandyongaire mu kintu kino kyetweta ekigango oba oli awo advice daimwe dinzo okutola ku level gye tuli okutwala ku level yendi oba oli awo muyinza okubanga abandi tumutufollowinga oba tumutlikinga olwebyo kati ebyo byenenda okusinga okumana omwaka guno twenda kukyusaamu munkola bwa munkubeyo ebintu kubona oyo twakubere kale norecho mtakowa liking sharing posting basoga community program ekigango mutwendere ilala twenda inongera pena mwetwenga mwena bwe mutwenda omwaka 2026 kujja kuba mwaka gwandawulo okusingira lala eri ife abasoga nga bwoba oli eyo ng'okali kujoininga entity yona y'abasoga no mu tindi kyoliku ndowooza oli nga nkali kwigalawo era nja kwongera okubasaba nti mwongere okubanga mu followinga bw'oba otufollowinze ku mulamu ogw'olwaleero nti wena osobola okutaawo biki byetwandyerekereza nga iffe abasoga okubona nga ate twetwala mu maiso oba nga tujja mu buntongi kale bakagwa nimwe abandyenza okuba nga mwandyenza okukozesa ku platform daife era abasoga osobola okutwaganaawo ku union bw'otuuka ku union awo waida otambula mpolampola wasala oluguudo waida excellent offices wedidi ndowooza mwena abasinga mu Sheraton weri so is Sheraton yeah mwena mu Sheraton weri bw'oba otuusa ku Sheraton weyongeraku mu maiso katono ng'obona Dubai Chambers ku Dubai Chambers wano wetuba buli Sunday okutandika n'essaawa 11 mpaka essaawa ndala nga tutambuza program ekigango kale otabeeyo ng'olina ebintu byewandyenza okwogeraku nga obanga omusogo obanga omunauganda ng'ayozerawo osobola kubyayogereraku. Our platform is open. It is open for everyone. Osobola okwida okutweyungaku wabanga obisaawo kyewandyenza okubisaawo. Ife tuli basoga ku lwabusoga aye ate okuba omusoga tekitwolaku nti tuli Bannayuganda. Era olw'okuba Abannayuganda n'ensonga lwaki tukowoola mwena musobola okwida okutweyunga ku bannange. Mbenda ino program efe ekigangu ndowooza olunaku olwaleero wano wetube tukome nakino obulungi ava mu idiiro kale mbenda ino mulikinge musharinge mupostinge ife abasoga otabita ate omusoga oli eyo nga obita ku bintu bino byetutaayo nze Tidi aye nga ku YouTube tuliyo ku Twitter tuliyo ku Instagram tuliyo ku Snapchat tuliyo ku Snapchat aye nga tulina kuvaayo mukaseera akatali kawala kale yona TikTok program dibakwedde endawulo tubaku live bw'obanga tuli ku live baku wenako onaku ekigalo n'okutandika ndowooza episode eyo ey'okusatu ejja okubaayo ku Sunday ndowooza tulina kwira mutubeeyo live ng'ekigango kiba live ku TikTok ni ku YouTube. I love you so much. Sigaire nga ndikuife abasoga abawangaalira eno Buswika Madi Busoga community in UAE abasoga sete mbenda ino abasoga diaspora mbenda ino abo bona basoga kale mwide tubeewo nga tuli bangi ino